Brishibun ba ay testimony ki jong ka jong pipin ai kendian tini dawai pin shim na kabenta jong nu. Kani pagkikang kani kadai ba ikimi wan ra ni rawa iwan simila jong. Tandai ngates ng kador dili air kamet jong ngadi kan ngadi ngate lang di sojo. Ba ingat kendian. Ngadi ng suku ba kamet jong sudu kaya rap ba. Kaya rap. Te maipat idi ne em. Idi Ilong kum na maipat. Itu yang kamera kan. Kaya Ala don ala lai tayum yo on sim. Oi i ut baba kini bunyo di ni. Mar ni dawai janga em diri tang we jat mo ngan batai ki quality ke jong mentala la inyong sopet mo inyong sopet jong khulung te ki ba inyong sopet ru mentang la don kumbat tempat pelai. Jahani ki ni kumbat embat ba. Amta gastrik namta itu bami mentas kemat itu i testimonial liver. Ila dep ai te itu badang BPM dan iwe te i ai nam tajung liver nam liver jing ila sop klen de mentapat te kembat mo kanang bapi dala dadon manu bastom nam ta liver nam ta ka shini poi sokano sparu poi kendai spa ne praspa chi sendi une ka her bechi spa san po kan her to nam ta liver nam ta gastric nam ta pukusnam nam ta jorho na ka benta ki problem jugan thai te na ka benta nam ta jong stroke na ka benta jong ka jaundice na ka labun ba mo tela dadon manu te syong no hayung jupi kidong ka bombang ja bom bai long ba ekpo ne nam ta jong piles hani kambat bar khoi labu telong lapis la syong tat kin uni tang san spa number balai all in one ala de do ka mensyanga syad ka mo tengah yo nong bun tengah sulong pop na marban la khle kum tu la yo nong ne modur spa mentang ai uni san spa pia la lawan lut be bar khoi kawan adu lai benai kuat pila yo profit em temen tayo ni ben pendi em tang pi yo kulung rulong stroke rulong tena ka benta jo arthritis rulong na kemudian ta jo pang mat rulong uric acid rulong Suku ina jong dadi ni dawan suku kaya rap kamet jong. Ya rap. Ya rap. Ang dadi itu suku kamet jong kalong sting. Long sting. Da bakala pang tu kalong jerai na itu. Kali air tu Kali air kaduna udah dadi. Dudi kum turu la phila bakala bam niam kusyong mentang abun kampalat ngakum bam no shibet ki sausan rem hi sendi uni uweng no pistu yam kata te kumni shibun testimony jumpi namar on pelak alis ki we kan yo tip em banga nganam stop rete kan ka eju ha te kumni shibun mo God bless